ova vijest je jako tužna, jako uznemirujuća. I ovo je jedna vijest koja nas uvijek podsjeti koliko moramo čuvati mentalno zdravlje i koliko, ne daj Bože, ukoliko imate nekih crnih misli, odmah se obratite nadležnim institucijama da vam pomognu. Niste sami. To morate da znate. Ovoga puta je i javljeno da je on nestao 8. aprila. Tada je posljednji put zapravo i kontaktirao svoju porodicu. Iako se još uvijek ne zna šta je konkretan uzrok njegove smrti, javnost već uveliko spekuliše. Ali policija je tu i nadležne institucije koje će sigurno da provjere sve kako bi saznali šta se konkretno i dogodilo. On se vodi kao nestao od 8. aprila, a ovoga puta u Hrvatskoj. Njegovo tijelo je pronađeno. Njega su mnogi poznavali po njegovim zaista izvanrednim videosnimcima na TikToku i na YouTubeu. A YouTuber Nikodem Čizevski, poznati na mreži kao Lil Narcis, vodio se i kao nestalo lice od početka aprila. Inače, u Poljskoj, u jednoj policijskoj stanici, saopšteno je da je i potraga zvanično završena jer njegovo tijelo pronađeno je u Hrvatskoj. Kako piše TMZ, njegovo tijelo pronađeno je u Hrvatskoj, a uzrok smrti još nije saopšten. On je stekao ogromnu popularnost. On je imao više od 450.000 pratilaca na društvenoj mreži YouTube. Mnogi su ga voljeli, mnogi su ga pratili, mnogi su cijenili njegov rad jer, naravno, toliki broj pretplatnika imati, mora ljudi da vas vole i da im se dopadate. Što je sigurno bio u njegovom slučaju jer je bio izvanredan talenat, jako dobra osoba i osoba koja je uvijek bila pozitivna, zanimljiva, inovativna, a to su ljudi itekako prepoznali. Ali, nažalost, tužnim vijestima nikada kraja. Ovoga puta saznalo se da je Lil Narcis, nažalost, pronađen u Hrvatskoj, tačnije njegovo tijelo je pronađeno u Hrvatskoj, a policija radi sve kako bi i rasvijetlili ovaj slučaj. Šta će biti u čitavom ovom slučaju? Šta će se saznati? Da li postoji nešto? Da li se nešto dogodilo? Sve će to policija, nadam se, da otkrije. A mi ćemo pratiti ovaj slučaj kako bi adekvatno mogli da obavještavamo javnost o njihovim saznanjima. Jedna zaista velika tuga, ogromna bol i reći ću jedna neizmjerna tragedija.